Beginilah kondisi Aceh Timur di akhir tahun lalu. Kak, numpang nanya daerah kampung pu, Kak? Bayun. Oh, Bayun. Pajan kak ujurnya, Kak? 2 malam. 2 malam, Kak? Jadi yang beraya pajan ya, Kak? Malam kemarin. Oh, malam kemarin ya. Nah, yang ngomong rumah, Kak? Rumah sayang ya. Banyak pengungsian. Banyak pengungsian. Terima kasih, Kak. Demikianlah laporan singkat dari Aceh Timur.